Glöck aksin gat moulash. Gil tu singe. Tu dengin tuste. October in singalakos. Gat kaksin gat moulash. Mail si gat tuda uchak na kisilen sasya. Inigastat kanila ngay usi skon ngayon garikat tridel. Wadin kain lipsela. Mabakat kain fashnamet. Kaya kataya marsh. We go salu le broile. Fakat fashna.
Kaksin gat ki moul lash. Glonjin gat ki gat moul chunlen sa se singe. During Tuesday. Kiao madash ki bel singe. Kattaga ben ki simulututna. Wo gas gat ki moul lash. Inakkalim yela. Death is meaningless without Jesus. Amalutu chinga da gan sam kindaga yok nage. Karihngihn Insewowo lan fela ke Ohiyac pai. Bang masih mau dia tekan ke inge kata. Metiga da fasta meta. Engankin relatie praia ingan san gestet kanila so. Ya sisko na in wikat. Nakatakan ke malutu chima shim dash misingi. Kosma wikat jangan. Naknas kasha in click like share. Inge katme ke magatash ke. Kadin kain te mweyen ingan pasila. Gospel singa na sinmarin circle lasha. Moshi kasha klan si show ba. Si fe yok si madakan siya maluti. Taga kasha kat ke wik singa ya. Cherma ya doing all megosh fas megosh kisngal si. The devotional reading sim singa nga Tuesday taga in kasha kat. Ikaya kat taga shanam ki sokas. Longol doli fas longol yan ka doing all megosh. Misinga kadat ka shanam ki Ecclesiastes. Ya fas agosh nga singa ya. Naknas wikat kat taga ni pray fakat fas namit. Kat kaksigin gom kat pa marsing shraw. Kegat moul shun silen sasya. Indaka nake presence lom in liwo oye magom. Kashikat kegat kain moul sasya shun silen sasya. Fongat mutul cheta ke moul lash. Ake kalang pauten lom. Kom shun petafila moul lash silen sasya. Leilagat nukewa. Ma masyaski pelsi ngayon kanta kain ni kaslom. In pray ka oye fakamagat kan sang fakikinim. Kulo malap na siyum. Ke kum ikas tamdan in siya sa ke maswas lom ke kaslom. Panagat nga siya siyum kat papa. Nakmas wikat kiltu singi. Kat pray in siya kak pamit lash mamta. Ke belin manasla ke. Belin yoksha la. Ilos mamta lamono. Oye pelos nukewa. Mamta nursing home. Ka finne lom kelpos. Ka kat pema 4-4. Lipusay magluklas kat nga siya ke kasalom kunak. Malala yeshan in alasha. Wana ke kasto makkalimbi. Naknas wikat pe. In prake mat kollash. Da kirosh kasi siyaw. Mat kolinusiship. Yok ke church lasha. Ekat pray pe ke shutdown man government. Da mutan bomin kain. Kasha. Mamagatas ke. Kadin cheta ka. In kain shikein. Ak fosyak meta. Kadin pain nanak. Kadin dieten. In kan ak fashin kanik na kayo may fakkak nim. Kiwala na lom. Kat nga siya ikasha lom. Pray ke mat kollash. Pray ke enches. Kashpenen lash. Enches. Finne na kasya ulasha. Dutikat katin moul ke moul Ohiyac mausin Insewowo. Eke malutut mars misinge. Naknas kashikat. Kesta kalme anasyesh. Katin kain otoy lake. Kadin kain siyesin siyeke. Kadin nisyong yain kat. Ngashikat. Kulo ke plan of salvation lom. Ke wan kulo si fun nantum ke Jesus Christ. Taka minsiya fin siyaksing. In kain digiya siya kasak na siyesh. El katang la minsiya. El katang la kelyak. Inakkele miyela. Katmet la lalfungiya. Ema soak na yorum. Kisafla yan manakewa. Panang usya na siya fin siya kengansi. In kain taka na yatom pele na kewa. Kat pray katalik natas pe makulan sum ke lutude. Kamash pe wetari. We met lash met weas marsh ke orekma bella. Kashikat kewa. Lakatasha en katashwea. Ka mutan fellow yesi. Kat akuneni en kewa. Alalfungila kum. Mutan control center lom. In kain akfashi manakewa. Kinem kat Facluh. Amen. Launching kat
kain mano ko kilen bisengia isid besi sin chicken gas an gat naknas mit get fast na meta kasha ya in click like and share nagat fast na met na ba kis besingen na shike u shebe sko na an ma aspellak nan kan click here like share ge na shke
Glamalap. Kloke. Onze ko makatlip sa latvatari Sista klukke. Atena. Loeng na kela. Ash period of silence matena. Dako persenuna. The glamalap tam da kendi ko makalamian. Ngan pain ko ben email. Babayu. Madin siya wan kayo. Kaksin kat ke moulash kayo. Nasin met ke network la kayo. Kaya kata ka sam kun si fe si ma sam kun na ke mashoy kamenum ko na paneng ta ko pe na ses musinge in sam kun ke si oyema ka so pe ka si se u ke pa fo siak ya ngai ta ka kalem yenge an sang na ke tiker in mo kan ga shikat ta eta ko in sam kun na ke Engankin moul yurin mutan kiom siya ka lungse ke lusenna moul lusrongten makadel shot na siyum fin fela Engankin gas kai silen lusrongten inge mweyen panaingen makome ke orekma kemkatu Gaslan gat patakange mange tia mga sivena sa po sa kilang sila. Anaking ang akademia mga gaslan gat taka hindi ka kasikat. Narakis facing nga samram kun Karihngihn mo Insewowo lan fe laki Pwacye. Katita katalik kalim kaya misingila asoye mapay asoye masta. Ngan madalan kat siya. Kikatigin metalal fong inge. Elisyong yan kat. Ineda mapay siwas. In kasikat. Nara paneng kat finally nage mouli ni kwaya kat kandi ke rom sapta limekos onkos itkos. Nakinga mga seke rom sapta alkos pangalutut kene mafasom nage oye may dalera na sike. Ke siyesin basta mga mda iskalim belak yoro kilutilala Dr. David Chermaya el Facluh el riti romalgos ne el somna ke surgery silal men cancer stage 4 in Belgium mutken ke masing elas kacham ke 60 70s pange el ban mo nem singe naro kinga is mange ataka na sikhan kain etala ma ke kastan kat nge ataka ale kya shikat so kat finally ena ke mama ashne introduction che mga ke usina siya ke kasing ni sa ma death nake means el meaningless without Jesus fin Jesus el wangen ke na katita tayo la misya la sa kat misya na nara main idea si may daka ke saptay fosin ke singaw yung Facluh death can renter misya kanusi la all of life action man na kayo an makatmuguy ke moul singe el meaningless tarakta ke Jesus Christ elusi moul na fasi kung gandi peke chon sapta singol fasinge ul bi el seguluklanal da kain me kanausla el da kain pushela na unie da ke Jesus Christ el da ka inusia simol na fas na sikom narake maluto si mga kom aske misinge nge mga kom fine folok yak li na ke fosmit nge na pa ngamtawagin academic ke fos na ke ongos nge misia kain provide render all of life action la me it is meaningless na kadata ka na ke fosit kos na ke singaw singe na opposite kyan pataka kengan misia kain provide
all of life's action, makat mukui kikafu kia inash kalmeye. Na kalmean bagigatta ko in shamsham ki oyangela chia silina nash kima na panangro Jesus delivers from death, gives abundant, elusive fast, moul na ilchud eternal life. Narak sinsiak si mataga na si kuma ba ngema kom encounter na ke milse Insewowo man ka loved ones. En singa taga na si kumindan ka. Ke kumsum na ke alu ke sendria na ke tari alu kumsum na ye. Kumsum ne McDonald tui kumsum ne ayap ka kumsum matayata run Insewowo matmas kumsum fellowship tafalay run matsaya me kumaratukun alu ke sendria. Men pangagata activities action mga cham kuna. Nara kat finenan ka na ke moul sing nakat nan ka pe na ke Ohiyac ma kat siyangin ke pa na ke mise. Na palemel da ka moul finfela nalta ka katang la mise elta kang katang la siyangin las ke mise ke kalya ka. Ora ke siyak sila ka nge kom esam kom experience ke pelsias met sinsewan makom esam ke mo anan lekshin na tukyan na nakloman ke elos fashtigi kom. Iplak ke pelsimit nga liyak na ke misya sinsewa ka mga liye ash devastation mga liye ke amen nga liye papatamo ko Pwacye. Nukewa lara nga lutuchil ke. Pelilwiya nga nan farang ring. Elusya na wan nutiya usya somna in kofa nakiaya nga pala protection la ke pelilwiya. Na fast ne papat mala mise papapakyan check. Na ilmise nga lilal kafu ke man tari na il faroti. Elorela tangzi ngali na salalal fongi. Men ngam tangeta klien mo met na fukuko siya so na witang ngalin moul ka. Nagel tangi kanin na naktaka na si kapayla mukul si patangi. Nake fan niyan tang sila nganget tang dila elkuf na pay. Na talking naging aikin papasi. Na fast ne ngam tayo na ababat check el mise. Anangan mo sip-sipwa na kapunin siyak. Anan raki. Pangalapan, helplessness sila ka. Na mga palakin nangangat laliyela. Ngam dawagin folokles, sam main pelsing up kuf na pa ila. Papapel na kayo. He wanted the best for me. Nga finala kay lain mga mweyen sinasil. He wanted the best, always the best for us, talik natal. Nakat pa silong na manel siya kuluklan altakan pusrekat le. Kanauskat le kanilong na kimang. Nanga witness breakdown sila. Fast pene, si Fena, crankit si na diktiginistan niya imit ni. El Ohiyac that they're stillborn. Got devastated na boyke. Man got kitari liye kren nata siya. Got mata en si bang eyeline. Mo got mata wele takatin mo. Watsum sige katin is katashik magkasya. Got mata mo pasasing itakaki third floor ame. En tinga na open area siya. Ilakilin niya yakil pangun ni lang a DJ. Ang edekta na pasta singe. El
signal yurin alfasha alfaniti tagana rosna ilang ngaka in sense la ashmasi ale yokupe na juusta lungse na losi na kalimila mesi na entivelsing at foroti na kalimila ta fana polla kano yesing in da shuk taliksia te momong stillborn chi nara melutu ta kana si is one thing is abundantly clear. Sudden change kiak na we become very, very unsettling. Kata ko felekshin na akigat hindi la me arshim dasha. But one thing is abundantly clear. Shima kalima pa. That is a predator. El maashima taka. The tukati. Now, we can't outrun that no matter how much katshikiga din avoid. El maashima sikia. Fin pa na ke mga ashkem singia. Nga kan shiki man na kewa na ke regimen in konsumsi kanin vegetables kanin mamangan kang. We all no longer lakos ngam da iski de tu deng should be kang. Nga kan som na ke siya strict diet. Nga kan is kanin noma. Tasakta pelsi masinga ta kana siya. It render life senseless. Mweyen for it cancels every human effort. Lame kum shikina ra masinga emene nesikyak. Nara pataka na shish Insewowo shiga dinga deng li na ke Solomon el daka indaga chamcham na shish kimakadashkeo. Nara alle feeling agomineta. It is not the ultimate factor in whether we die or live. When an effort kisafla ye enanan kaino taila masingen mako kisi. Pakanten met alam na kadita mano fit musingi athletes ngi kum kan li. Si athletes nga ito el basketball si. Apelsin yun kan sila nga kidney failure si nga el wela el mise. El mise ke matwana fosse. Na kat fakpe na ke kat kwasi na ke katawo ye matakta ma fakpa umtere lal aspe mo sismok yun ye yang aul. Nara kat matawagin syukla me na pay. Okay, kaslan kat fakla. Lusen moul koma kat function active na ke lusen ye itneul. Ayaw ngolon kos mising. Nara inge na wangen pelin should be wanin. Point si Solomon ni Luciana Shishki Ecclesiastes ba. It does not matter how wise you are. Lafa ka lalmat matiyom. Ka wisdom fa ka ashroom. Lapan mani ashroom. Comfort makomenchoy ke muluman. Success story lom. Alu fa ka kumwi. Ka moul mas na sa ka kumatke. That is the great equalizer. Belsi Shafla mo mong siya nga shafla. Pang human assassin siya. Mata ka na si Komo. El taka ati el rough life. Value ki life siya nga. Nara kita ka maluto siya nga na siya siya. Ecclesiastes saptaya fosin kes nga. El siya na siya a very intriguing analysis. Kadin kain akikati long. Thoroughly na ke. Outlook siya ke moul emisya. Nara katkandak ngetang di na kefaksima that can render all of life's action meaningless. Napaus kat megadin di mtawak nan ka ke reaching fakla ngana nakyok ke maing na kewa ke bel na leles. Engali lakat pananan ka mukuykulan met lalmet met e met was. Fin ni nagelang si lalos e nga lalos. Wangan si meditala me an meto. Ona si mana kewa. La massive fun na etako
na sin met wash en met sesi wash. Na sin met wo en na sin met kulu. Na sin met alu en na sin met tiawi alu. Na sin met orekma en met tia orekma. Masa sikyak na sin siemet wo en sikyak pena na sin siemet kulu. Siemet tiorek wolela na sin kat. Elaipa na met si matia orek wolela na sin kat. Askili mafakyak nga Saflayan moulan met nukewa, ewan na si ema si inge tia na si was. Ke lusenna moulan met na naklalos sisislake na nakulu. Wel, elos mise. Tasak takatena met siya moulin maslon ma moul or fintrakirolos. Sugo ko siyong ma moul, wuli ki sugo layon ma mise. Aok, met moul itala, elosya mise. Ja met mise, wangen mo elosya to. Wangen me usu elosya sivil eis. Malkin yakla na pa elos. Lungse lalos, shanga lalos, kena lalos, na fon na welalos na mise. Efatia sivil pe, ars makunelos, kikatay na masya sikyak finfel. Nara, passage masoloman elusing el takana king akalemyela, si na ki on korsel, sham kun na ki meaninglessness lan molsing Ana nash curse, selling wisi. Nara, bafakla, if this curse world is all there is, fin pa fela si ma selling yagig daring and there no God, a wangen God, na ka asmol te kun katsum na ki galya ka bakbaki na kalme pa evin wangen God na managawa meaningless. Na pa kalme pa death cancels all of our action. Michel da kate anain ela na phone na wangen lepin mukikulasha. Nara Solomon el da kay nakkelemye na ki reality sing elang reality ke mise el ke ngakumin matawag ako katlala how to handle that. Kati tatari la esikyak mise na pa el ke takay nakkelemye orekma kun lalmetmet kadin methodically examine the reality of death. Ngakum ngetang li na ke mise nakat ngetang li na ke sel nga ke fella sing nakatin syuk kadin kain me palfakla el analyze na sike li ngetang na ke masyuwas lalmetmet matake kin bun kata na palfakla ngana na kyok ke maingin na kewa ke pel na loilois engali la kat pa nanan ka mukui wan lalmetmet emet swas finni nagalang si lalos nga lalos wangan siya medetala me an meto na basic idea si malfak kenge palfak mo God sovereignly rules over our life. Manakewa ke kalan God, masaplan God, mal aki ke moljing pailak kalimit kana siske Ecclesiastes saptatolu. Aspellan manakewa. Na aspellan manakewa el subject na ke timing lan God. Na ke iplakum ke wan klulakum. La mekat papel nan kanapay. Nara masap ko lan God fin mola syagat eske Ecclesiastes tolu mafak na ke aspel lan manakewa sikyak fal na ke timing lal eman ke surrounding lash tiena usi si mayak kalim yun na si kom ineta la me nanaklan God na sish kame nanaklas ke mange
Nara katya kan orekma kun ke masikyak na siya ke makuluk katorelan sang konaek lungse kasangalan lemkat la elsangakat ka el eskat nanakse inge line Mamet Christine mutkuya na masingan ba konvin met lalal fongi si na ma o lang assume na si masingan taka na si kum na concept singe taka it runs against the grain of a lot of Christian ana na silliness sila dal fakla if you are faithful then you will be prosperous konvin met lalal fongi si na ehale wona assumin kash pumear pa Solomon el shikin da kai inikas na sikum kadin nila pa masingan kasta nara el fakla pakanten matluti linlo malue claim konfinale long sikat komengan you will be happy you will be healthy komete mas and you will be wealthy na kome eas kaspo me kyasha na pa akkalemi mo Asna pugakkalemi mo konfin proy ke kanin proy na en loman yakyoki yakalik. Pangay katamat mut kuya. Nara eltakain matawek stakluk samsam kun la efine pangen nangakum skilina ki samsam kel John Baptista. Ifo kal katli ifo ko enel tuwel tu Ohiyac tu ke kasan kat asya fly tatalan kawal. Skimot kumasingan nagifaksi. Nagamita konfine katli managewa wonosyu. Nara nga kumintinan ka maping katli ka being in Katsen el tepe synonymous ka tepe na ashke prosperity el ka pain free. Nara kadin kain leksina pauni akuya mga kadin te ana siso chisma o ngali mo suas kon dumamistangan makale yoklal vungiloma dikito sa gum kaya gesben yoklal vungiloma kanin mga kadin tala mga sikyak gesben timing lan kat katte sibenam ta palpal yemang kadin tala mitlan gata experience pula kainin kayokbe o kat alalal vungi getsisias katita pela is in control katita katlongin na kila mga sikyak ki timing lala ki plan lala ta kadin tala pel makatasin kayok katasin Elia katitala lalal fungi lasha kadin dikia urun met koljilash nga tisias nara ensima intakana si koma Godliness is not a guarantee of prosperity or comfort. We cannot look at our circumstances to determine if God is for us or against us. Nara, the main place we see this kind of chaos is death. Mweyen, ensi matakana si kumingain ang na pame. Katngatang ni misya, wangen shulela ki misya. Pwacye Facluh mo. Ona si nukewa. La masi fan na. Etaka na sin was. Emachi was. Na sin wo, na sin kulu. Na sin alu, na sin tialu. Na sin orekma, emati orekma. Mas sikyak na sin wo, sikyak pena na sin kulu. Simet siya orekwalela na sin God, 11 na matia orekwalela na sin God. Nakifak mo the main place, and si ma-file ka din ngayon liye, makat kain liye, kainin Elia, inge pa nage miseo. Kisben sikyak na sin nukewa, lafaka oyen moul lasha. Pakalemiyak kifos si maridit fanataringan. Nain demonstrate la kat nukewa kad affected kimisya na ba Solomon elusi na siyes ma ongosh na kumin loeng na ke
moul singe ki nga kong wetang li mi se na patakan ki si fesilash matakan se shim singe Karihngihn me Insewowo fail ki Ohiyac na bauskat me na ke marichilash mataga Ohiyac ki Pwacye Facluh tajakta katena metsia moulin mashlon ma moul arfin shakirolus so go shungalngel ma moul woli kisukoma lion ma mise auk met moul etala elose mise emet mise wangen ma elosetta wangen me usru elose fil ace moiken yakla na paelos lungse shangalos kinalalos na fonna welalos na mise fil pe osh makunelos ki katena ma sesikyak vela. So in verses 4-6 in Ecclesiastes, the author states the relative advantage of life over death. Nanen takata na author singa Solomon elke fak mama wo magat kain eskigat ngatang di miseo. Na in fact la moul is slightly more advantageous because misia when misia meaningless wangin la kalme ke fela si masil nga wiya kinge na samki nga fakim tawakia kat ene na chia sen ashki moulasha na shipesilan minor advantage masamsam kunyak nge na ke moula liki misia singe men those who are still alive have hope. Elos mo na moula, na arfin shakla. Napafakla, a live dog, para sa mga ganyak na kikosungal ngayal, leon ki may reaching ngaya. A live dog is better than a dead lion. Kadita la leon na kaligi kusungal ngayal, magkrolu ka nga natin na nasi. To, krus ko nga nil moul, leons ko nga nil misya. Nara ta fakla. Arfin shaklan maki shak na moula. Nara ngako menin na kadingatang liyak wuya matsamsam kenge. Inu siya biblical proof kaya. Nara ngako malito la siya oya mga kumitara pa. Katlang si me kusungal ngal nata sa liki nakishiknyaw nata siya. Nakishiknyaw nata siya katfindi na kikishik ko mayok nga kadalipa na ki aten leon ko. Kamama ay na ating kishik nga yoko. So, paan masimita? Kadingat ang lila, kusungal nga la, anakatin lang sila kishik niyaw. Facluh, modern person, kain sikat nga ma, ki oyen technology mama asmisingi, katena, kain alin na ngatang kalim ki faxima, orekma ganya kaya, kumfinti as ki savannah nga, ensaye ma, katkan ngatang liye, na ki enma, kumengatang liye molan kusungi, finan Africa ka yema. Kumfin, engatang liye, na ki mga nana in kusungi ma inime. Kumfin ngatang liye na ki moul si ki modern life lash nga, katkan di kusungal nga mo, kawak si pelash. Katusak nin lom siya siya. Dahil wikat pena mata katapela. Dalan pa ki couch lasak tapela. Nara, kat nga tang liye mo, oy, ale, pangik. Sus kondik nga, kato. Kanin mga kat nga tang liye. Wikat pena kat, ora orekma. Kat treatel dalay pa na yun, may kawak siya lash, mamul siya. Nara, kat nga tang pendi ki kat loeng na ki molan sungal nga la mek sungal nga la elos kang eday ka pen kang ikwen mama miseo na ki kat ito ki kata sham ki pa lang fin pa na ki sham ki toko sa si makuluk mata sistalik ngay syke inel pa eap namtain ki la wipe ora oya singa Chesapeake na para matayin siya flat na kewa kapshayak mo matayin singa ni lepa na Chesapeake
na shaft la yel chesa pel kung kan som riti ke siet to ko sa saptalong luo kalu to ko sa saptaya ko so ngal nge ba me mut ke yak mo aksafi yak le be ke manol nakat finnan kan na ke leon nge by contrast el dal cross ko mam fukoko point ma other singa skein usina si koma kat finnelie sige nakalimila finni nake magat lima pangasman na kiksungal nge som loy sama mange ka kat ngetang ni esek penawoliki me metsima yokwalla el mise na mekalmen masinge finkat lima tsima katitama moral lala el fok dal shak na wo nakat kaptan ki metsima mise makatitama el noble na wangin le conscience lal wangin le ma el kanaro nara fakla orala Solomon elmo ewu kadin morally dirty moul likina kadin pange akflatiyak akat mise kalmen faksingen pa finneguluk moul laka asak na moul metsima ashwalla el mise tari el samsam kun ke equalizer singila mise takate anain orela manakewa tui na ensingen falen na tuk we now metala del shaknai sam metsima yokwallangan ka noble ka dal dille a metsima fok mola shakna moul shakna jingene klal ke moul lala nengan fashna met orela silela lala nara la me emotion la kom ke pelsima si fashtiki kata elkan positive mawukat kaniske elka ben negative nara katfinta ka in reading na ke first mi got ke on got Facluh ak met moul etala elosia mise met mise wangen my losita wangen me usu elosia civil ace malkin yakla na paelos kom nalie ke funeral nge reka got some few imet nge natakom den fa got few te fokla na dak tu akshak de kune me ka ken ma reception nge require dak tu sham got dak man kan lamat chingan dari real life pange got ko of him dak nan ka orekma lalam dak shukla sha la laf ka orekma lala put that in perspective na malkin yakla na paelos lungse lalos, shanga lalos, kena lalos, na fon na welalos na mise. Efati sifil pe ashma kunelos, ke katena masya sikyak finfela. So again, if life under the sun is all there is, then death wipes away everything. Memories, possession lalan, feelings lalan, relationship lalan gewa. Nara kingakam siyak na moul under the sun. Ngakum ka ingit lam da clear la me sikyak beyond the grave ke belting ako me fakta ki fella singa. Manolal ba cham kenge. Nara on the other end, living at least have hope. Bangan ba si mami siya ta ngakum ki ka check na moul nge check na fin jaksi. When conscious la siya check na ka so na mi siya. Kadindan ka keep singan. Pangan at fended siya ke moul di ki mi siya. Ke physical life singa. Katsuno siya ke moul mapat-pat mi siya mapat-pat. Nara the living kat masak na mola have a chance. Shek na as chance kadin kain e, mata ke moul singa enjoy. Kadin kain mata. 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 Ke mo
kada enjoy nakat ngat lali reality si ki mi siang meka terake katkan mato kotai ngat la noek la reality ke te chinge ma pai si ma mi sia usi se ka tia kain kan la nara kat fora kin di la me kat kain roke nara fin pakat ngedang di moul si mga tas kenge nali fin pa fong kat mutul fong nenga tali katena tala mesikya panga si me proen Facluh jin kat polo si was ta teta ay karangan kat nara ki kat tali ka lela katin sanggulon jin kat masimit kita pela nga ngatak na sapag ni fondi ka man ka lang proen na sin kat mit nara nga siking antok discipline yang antala syukmet tokshalan kate masyososlal kikat nan ka mol mise nakat kan ngetang lila this life is a cave may sang si kate jin si kumba mol jeng nara kelu si mol jeng na si koma ngakom finakilin la ashma safalin kat katinin na katin syakyak nak manasil Ohiyac urbiang of evil na matawakin nan ka la mengeraki la fakya ashmi siya si meta ba faksing magatin reckon process of calculating or estimating something nara nga kumindak ngetang nakimang in kayesh katapel kachisensin na para malutut ngeta kana siya Facluh likina nga kumin matawak alena kotay leme esikyak tun mi siya lasha katski kadinte waste no time ingena ke planet sing manalena past distraction masikyak nara kat matawagin ngetang di na ke mi siya sing man katsak na asat fended chilas katsak na moul kadinte moul mo we have an endless supplies of this ahead of us kadinte ngatali mo asni tusi yok pelas pasomalilvak mo this is foolishness king akum etalas mi siya si wangin anan kitin mut kala sila mesikyak to ko na parel fact that this is foolishness not contemplating death cause you to be an unwise person mati malalmet mati meta pa sampram na siya nga kuminti mut kala na ke maisikyak ke mi siya ora ona matsintiye mat kalim si na parel fact on the other end some look at death and say silly things like live life day as if it were your last. Kato siya ngatang liya na kimi siya ma. Nga mi siya pena. Nara moulak mi siya nga. Nga moul ito la. Nansaf lalakpang. Na pa il line faction nga nil mo. Mangan manaki movies mga. Even kat mat Christian siya. Na pangan makatram-tram kuna. Na falpe na nga kumin. Mame. Tari nga kum demoli pills la. Kati sumrekma. Kati study ki exam singan ki tesa. Kati nga tang di man in the context nag-yokshipe si mail fact nga. Do not live every day as if it's your last, but to live it as if you have a set number of days. Na mail fact la, live as you do, not get an endless supply. Nang king ako moul, katinale, ora katintiya, careless, na sin
other aflasha. Ito ka kifasyakiangan. Na kifasyakiangan ko siya liye pa ito ka kifaksing pa an ki screenan ngan. Tapang vacuum daw kiya. So taka na sikum ka din nan kala. Inge na Solomonel ngay tang liye kaya chance la kume kadin loang la sin other aflasha. Kawak silash. Machin siya ulasha. Dalik sinatas. Na kadin ngay tang liye akwoye na ke Karihngihn time lasha. Nara kadin moul na kadin chut pe loang la misya esikya. Na finne taka ki fos ikashmit nge neki fo siya neki on koshmo misya taka de equalizer sin relama meaningless na bal furok la taka ki fos it kosh nge singa utsingan. Kadin ne call line ashma ashkal mesi. Na kadamut kata na kame el contradict faclala mo kalmen faclala pa kadin nge tang li reality sike moul nge kadin tala ashmi siya taka ketako na pa na ngara kekatito an kadin ala Karihngihn time la sa Karihngihn made in circle la sa makatara fin fel singe nara fakke ecclesiastic it kos luhn chul penages maganje katmo woin som na ke silom ma ashtang memelilwe likin som na silom ma orekma fawe mweyen file met moul inisamla misya sanikat na kewa dahil makingakom ngetang liye misya singe ngakomin alel lo ngetang liakwoya na ke misya sin nanakloma ka nanakla ka liye la mekat ken notela ke na siya fak makat ken notela ke pa ngakomin ngetang li moul silash nge ale shuke ken Engankin. Na pas Israel fakla. Ora wunga ko min sum nage simas mi siya. In we walil welikina in sum nage sikafa. Pangan kalmen faklala. Moinki nga kom sum nage mas mi siya si funeral siya. Nga ko me sum ta oye masikya kwe eikyas tamata kumla. Evin nga kom pamit singan. Napafakla, som nage pel ash mas misya, likinan som nage kafa, kaparti in liye, akwoye, ke manasla in mano kofla, nanaklash, oena meta, nakatin liye na ke, ngako, fin pasyon kain silak nge matwe, mata singe, katkan liye mukui lasha, anan kosh lagata mama, met ngakan fana, skak na paunin, rice lam nga ulji lang ang ali siya ko pagka lubu siya limitation ngem da kligi kat da som na ki matwe mata siya nge usya na sikum nga komin enjoy life shulela makatin orekma kin pela na ke mweyen facing death as a way of making you enjoy life more ke kumpela fleo asho ye kome nukewa in enjoy life more. Experience from a call from a loved one, kasyasima. Nara kinga, staka sham kun na ke experience sila dapat mo kaya ke fastigi kata. Palala kaya pa, kawak na siya flashilak ma. Ngamda forgun el fastigiya. Pangasang kesla. Experience sila taka ke pang si taka na si kona me ke nel taka vacation we te oya si kyang sila stroke yak te heart attack elu si mayasyo na yok si na si mamda taral ke week meta kona ngawayak alena wang na nga efina lang silan kat eljigen dikiye manishin book in silak nga mo sukyan ke weekend fashion. Amang nga sa falkin belan na sin kiteya.
Ohiyac el baba tamogo kainara na sikkirpin bello sigam da orekma finanina nge ndawrelan week na kayo sa paela ipsila dalki paycheck lock delpa me oranga machimjingi nara nga devastated ke me masi kyak ngela nga pangun na kateosun ke week to ka pael ntulle nara oyang etako induti ke reality singa Solomon el Facluh. Facing death is a harsh reality. Nakishipe singan king akum trak na moul. Enjoy life. Seize the day. Carpe diem. Mangan kasya na kaya. Kanda fact mo, per diem, seize the day singa pa. Carpe diem. Ora Solomon el usima on gosh. Mga kumin kain. Enjoy ke life singa. Apalta kam dok shaman ke fasit gosh singa. Oingi kumin kang mungunom. Engan. Mweyen nimom kenche per katel nana ake oinge. So enjoy your meals. Eat good food. Mweyen mongo makatel rela for fellowship. It's a wonderful gift from God. Usi nourishment. Usi ingan. Get taste. Variety. Opportunities yung akumin kan fellowship. We might makat i-base ke mga siya. God gave us the gift of food for us to enjoy it as a means of worship, worshiping Him with grateful hearts for His provision and creativity. Facluh elma, drink your wine. Kaya chamram ke wine fukoko, wine kama kuluk na siya. Elma, drink your wine. Na siya pesira chamram ke inge pa. Kadito ala, palfakin. Oingi kumin kang mungunom, engan nim wine nimo, kinsi pa. Consumption ke beverage, elma siya controversial. Na katngat lalila choice of drinks ke ancient time makachamram kenge pa wine mataka ke crepe. Kaya nga taka shamram kun na ke damaging effects ma nimnima elsang kanausta si seuke. Nimnima ikan mawosi. Tasha ka katntawak mo mawosi falene katlingan da tila karngan. The effect kaya pa nga simara mataka Facluh kanausla seusi kom di nimnimal siena kainin ma. Kom fina piusi na alcoholic le. Na ensi ma kom tuiwe pelsi na kom syuda matawe ka kom tafela. El tana somdiki kom ke kom tuiye. Elan ke system lo mo. Ora pelsi na matawe ka na syudpe na kom continue enche. Ke pel lalos ma ramram singa taga kya choice of beverage singa pa wine in pelsi. Nara kaya agad kasama ke wine ko ng katin te PUC musingal da kala wine of choice singa pa dalrek makune. Na elpikam ke alu misingya a very touchy and painful subject. Nara kat ene na katin daga easy approach ma biblical inskan sang determine ma singa. Darak da kat finloang na ke the Bible strongly condemns, express complete disapproval, get drunkenness in any form. Facluh, on the other hand, it is open to moderate, self-controlled drinking. Convinkan ra. Nara inkan taka na si kum ka dinotay la siya mga ki, mapayapalak kalimbi oh. Katsum riti rom sapta singalakos na kigatsum na kaya na context ki tram genge orekma kin. Nara mweyen king ako me tram ki nim singe eta patatyang mo katnanan ka metwiyas. Nara katmata sano ki pelsi mo edela ustaka ilya singan na yemdash tram kin nakatwalal tal atresiya. Na paneng oro kipelsi talta ko kadini sielos siya manasin lalalfungi. Enimit akaka nyorol kinanak
na lal si fen la lal fungi lan ka ta meta orai los kang kainin mo nukewa tasak ta ta met se manasin la lal fungi la los kang fukun siak fukun ena los tia mungui ko Metsima kang may mungo na kewa lantia akkuluk ye metsima mungo fukunchak makaina. Elsa mungo fukunchak makaina lantia nan kalse kang kainin mungo na kewa. Da kadel Insewowo kel tal kewa siya koman komin nanan ka met kalensap lan siya na met. Manalan met kato lal si fenain Facluh Mylara she was katie. Elefaren she was mweyen katel kain cash. Nara biblically kom enina kanga enina in kain alena tain na lieten naki kain Ohiyac. Mweyen kata pepel kat kainara matlalal fungi wiya sa ikori. Na panangara kat ngetang li akwoya naki mapolil ta kain usi instruction genge. Kat finli naki masamanyak ki meto sapta itkos na fos siena ki lime kosan kada lieta na bang si ta ka pena sis kadin si smoke singen in the context of meshe samanyak ngen na naki judgment pa masi makadin si smoke kaya kachut ngetang lila pa pala fakma ta kain lutikat akswasikat kaikat. Pangayan si discernment lan met kalensap si. Eninain orekma kan ala na kalim. Make sure la kikat ta kain kasha met sima patatyang na kikain oya singe. La alcoholism kanumuay nalagay la. La masiman ta kana si kuma pa kat pangayatrisi kaya el massima and sinam tuiwe kumatawa kume picked it up from there. Masyakluan pa masima wo inoreka pa in Karihngihn intia mungo ikoe kanimwain ka arakate nama panang metwio was en lalfungi inikorike rom singala ko foslongo ji pangan nara ngakom sima wona si kuma pa kat praikelos et tapanelos in kantaka et tresi eliasilal talngan nasish na ngakom fakain art permission las katin kan mukuikuke men elos fin de gestan hielos katin kan me kashelos katikan kashelos ke nara last makumara just being there to listen ka kom kan faking anakin Nathan e samsam na sil David panganen si discernment loma pray loma eta ka in kashikom ke nara King Akumura katindila, be mindful of your brother's weak point. The Mashima Yoga, above all, be loving toward one another. Recognizing there will be different ways, Karihngihn siya ma katkain ngetang nila, pi Mashima wemita. Nara kil Solomon, kita kasi lalmal samram kaya ng ipalvak ma, Engankin moul yurin mutan kiom, siya lungse ki lusenna moul lusrongten makadel siut na siyum finfela. Engankin ka silen lusrongten inge. Mweyen pa na ingen makome eski orekma kemkatu inge. Metiat sum naki masingen na naksya fila samram sila kimenume. Ipsilal Solomon mal samram ki Ecclesiastes yok na naki wainan. While Facluh ancient Israel in Pwacye choice of beverage la dala pa wine. Diet Coke, kamekum lang sinimkof, it's your choice of beverage. Na naki first si akal ko smataka Engankin moul yurin tan kiom, pa Facluh me, alikalam ngan, Engankin moul yurin tan kiom siya kum lungse.
ke lusen moul lusrongten makadel shoot na sum fin fel na mweyen ke gastal so manel mo me vanity is vanity malisrongten el malisrongten ta kita ko gastal mo kadin Engankin moul yurin tan kiasha ke lungse skinan ga masing nga kum som shoot as a man fin fel on the phone na matan si main kanak phone yikatle nakatewra la kasha si kawak sila sin ke el pa ta kawra la katosha si leo in mo that's how we feel that's the kadin dielang pe na pa akademiyak nge nara Facluh Engankin kai silin lusrongten inge mweyen pa na ingen makumeiski orekma kemkatu nukewa long Engankin la na wi long nakikatin mas kataman mas kepel si del payakyako el mwelutut sinasik ngam tali katin mas mutan taman mas matakeni nge payakyak nge tel singa fulela sisin si mit ngam da devan siya kata mukul nge sto siya somne lo malu amtan kiel dale fashional kun botad ngani kin dal mati content inusial dal ka mema tatali ka sak na fash ngani kin la mesingen tapanga kata observation mga dali anain fashion si mga matalaki apa panganate singe kat kofla express lang sinapay sa yimdan bet nga kaksigen mukul ma das ketntan kiangas ket na finsto siya mange ka isel dalla kata sa kak na gesto siya men ashmoit nawan met na del patlikle na valem tangen siya na tulalki men kanam da pick up mange met to solman il magatin tan Engankin tan kiasha menelos pa eto ka nawi katle shin papsiko askelos na edel kan make or break nakat kan ngetang li lamtan singan elto ka te rela kat kato I kalto ka te rela kat sa kato le namen mukula eldal Engankin respect matena dalang si kasinge I love you pangan may na sindan si mukul siya na vingat kan ko na formula singan may Insewowo si may ngan si aklimekos pa enjoy your life pa siya kaya singe fakne Engankin moul yurin mutan kiom tatimtan kioman makena enjoy your life mweyen me moul singe panakadita kenge el foto nara kisut patakan fak may Engankin moulan yurin tan kiom langsim tan kioman be your best friend enjoy her physically emotionally spiritually pang advice madaga ke happy marriage happy life kum nawe lam tan kioman nawe kumle Paul el fakki sie koranit kors tolun kelme kors sie mukulen na nakflatje ma kunel na sin matan kiel sie matanin akflatje ma kunel na sin mukul damal kai sie sel dalin akflatje enenalan sie nia ke moul in bayak sie matan bayak el kie lemfin manol jifena mukul damal pa lemi in Ohiyac sie mukul bayak el dia lemi manol jifena amtan kiel pe pa lemi nimet sangish in akfalje enenalan sie sin sie Sayan kom delfin in sie la met in ra oinge ke kitin pel la kom dalin is pel lomdel in proe na to ko kom delfa civil ta gani fal na ke oil and bayaksi ke kusar oinge setan el tie kain se fe kos ke se pen kos manas in jifena lempos Kitagalal James el taga sham ngako min de long mo na gas nge katinaro in fact ke James sie was long luma
Kusin na raw na makaslan kat F.O. Facluh. Dia long makena da kuwos fin long at yara kosifena kiape kosne. Nara, a husband should fulfill his marital responsibility to his wife, and likewise, a wife to her husband. A wife does not have the right over her own body, but her husband does. In the same way, a husband does not have the right over his body, but his wife does. Do not deprive one another sexually, except when you agree for a time, you devote yourself to prayer, then come together again. Otherwise, Satan may tempt you because of your lack of self-control. As husbands read these verses, they are thinking to themselves, we are going to start doing family devotion tonight and we are going to read Karihngihn saptaikosh. Kusensiyak kebayak. Nara, kemalutu chi matagana si kumnge. Ashkal mweyen moul. Kengawamsak na moul. Ashek na inganik lakum. Na me ngakum kain ara inkain usye mo na pair mo na phone lasi. Anakima taka inakalimina shesha. Naurun matayan si mukul siya. Ngakum tebe mamankan lama Paul el fact nasin mat church FCC. Saptal mekor faslangul mekor stretol ngol dolo. Bukul tama kusin lang simtan kios. Anake Christ lang si church esang mulalge. Ilara maing Thailand ak matali church ke kalan gaslal. Elaknas na sila ke kof. Thailand ace na sil si fena si church siya wulena. Wangin tan ke. Tiepe le polop oka tan yakleke katenama. Oinge mukul tamailos eninan lang simtan kielos oina kelos lang simanulos sifena. Bukul sifin lang simtan kiel ilang sil sifena. Wangin matsanga manol sifena el kitelen. Kiteng arulena karanganeng oina ke Christ elera na ke church. Kati tala oinge moin kat lan manol. Ona sim na in masamosla. Paingan si pesira simukul sum tigi papatamael en inekiel. E full yang nasin matan kiel el dalva masifannala. Osye kalme na yok in kasingi mateta yakmit. Siya ngaita ma fucking Christ at church. Mainge mana shiwospe. Kai simukul dama elan lang simtan kiel o anel si vena e kai simtan kie elanak falyem kultamal. Napa masya konkos ngita kamo enjoy your work and activities. Katay na makumara araki kayo mweyen efa wangen bukuiki wangen nanak wangen attack wangen lanmet infection met misya. The paingen en si kome som na we. Nara som next orekma find a job. Find a hobby. Find activities to do with your families. To live with all you have because death is near. Na para Solomon el daga ke eat kos ng singaw yogin fakla. Eat good meals. Have a pure life. Enjoy a loving marriage and find a good job. Si basta mga tao ko ke internet ang el pa Mark Driscoll. El fact mo nuk yang ingato. Arakin kayong volume. Aram thank you man in kain dakata na kumakula na sil. Kamgulto mo man dakata makula na sil. Kumitala na taka keshingalan. Kasis na roal gil daga ikashingalan na katongtongan. Akula na sil mo. Pangay mamalak kalimye na sis Solomon. Pangay malangkat ma kawilin taka. Nakingakomsum na ke church kadinitala Jesus pa church ngakum tam dan kiel. Na pa na ngara e kapsha merachi na ke church pe. Nara kita ka na siske ipsa fla singa itos na ke iya banga sang singa olwe lang
ngã có mình nghe tiếng đi là mi sẽ esikiak mi sẽ nào là vuông ngã có mình nghe tiếng là cái ác vũ ye mweyen inge ngã có sắc na moul na meng ngã có ta phong lên moul là phải nên mình sẽ nghe cắt mà tao mình sẽ nghe cái mà solo mà là cái mình cái sắc in cái sắc cái moul là sao phiên cắt mà ta atoka cái xin gì amma chỉ cần ye xin gì lungse tao nim tan cái sắc mà tao mà sao ye mà tan mày ta gaslan gắt cái mình sẽ nghe phải là cái flok long lem ngã có mình mà tao cái ohiyac na ba nang pangakyato yan rekmalan kata en makat foto leke teora mange kastan kat ko akfoni kat at kulok ki wenda din kat ketako usiana sishkashni indaga kashikat pange dusen malutu chimata kan sishmishinge ya siya si mama sak na wikat ngan kulong malap na siyum kashlomo nganak aklen kom tamdal bedosi Thompson lo malap in wikat yang ke from lanai tamdal tamay en sikra vingum rak nashkan lang belash nashin siya metlaran kewa na email from Kent Washington babayu pain gowos na tamdal kenye lo malap pegi umakkalimila una tena to kalim pangam lutu chi mars misenge e kaya gatta senjen ken wine kong ma daga te orala judgment la sho impair coordination la sho bin payak wine chi ma ye mi tabam kudomo man kam dan kiom ka kawak silom yok ki na kewal ina na king akom engan ki Jesus Christ nara siya malutu nga shaman siya nga shaman Ohiyac ke lapan foto to le la kya ngai ngan gen la musengi alle wo score la ga nge na dan ke ga nge ana inte kumbang ngali na shum ke taknian finances lo ma na ke Ohiyac nge kum Facluh ma kumrel na nga nge I'm still learning gastan gat nge buffalo kunya nga som na ke Ohiyac sima I become close orekma la kan walangan homelessness le ngan kan sisla siya ulak ngan kan ta phong le ngan ka ma mukui in mukul pa in som kia balam tan singen trela ma singen orala ki kiep singen I'm learning gasan ga da ka kashiya nara gasan got expose ya wi gasan got da ka konneyak yak lam si ma tolyak da na ma foto to le na pai na in long sin matan kia ka si fe na in fact ma lapan eklelak pan ma si ma yok si pena sika ingan da ka fact ma na sik taliktik ka na mga fact la katat taliktik nge isus te nga sonna payak sintan kia ka katat talik na da nge pel na upenim nim lokya parang hakan siya man mange nara kum kan som long lo malu amet ma sonna rela makuluk Wangan makuluk tel relan mula da rale pakapak. Kasi nga siya mange. Nga, I will let you know. Mama, perekin yawi, ngay kori, man kayan matsiba, kumi kori, kum tuyak, pukul kumle. Rek makin gaslan ka, chilbe fashion na mit. Matsima o kanla na makuluk on your all. Make God open your heart. Initala, magto kanla, kat kong tagay ni kaya, tekay kasha matwiyasha. Along si katyak. Nara, lakom lang si long mga shaman, nga witness si ke wolan lan katin da shaman. Nara ke elu si chance sila, nga tipur laliki, oya si malkan na ongaya ki, yatolusom la, nga taka in fact ki kaslan kat, finne matse fan na wiya. Nga in fact ki ash si pena si, inkom som kasa siya ulala. That is why I'm here. Mình cái ngon lo menua, ngaki si mới dan tram nga long ke kaslan kat. Ngaki an long kaslan kat. Na mình nga sen gun be met mai ta ka ai nga ni yuruk. Mình met ta kewa ta ka ai nga ni te nak kewa na nakla losan
ashkimit madel fasila katasum na in oror ana fakki pabal na da ki rom singal tolu fo singal tolungan warong kuluk na panangar ngalen na Engankin spirit lan met ma insia pai martian kin kaslan kat Engankin kaslan kat pai na pai na siuk na sinsiaula ka metla ka may nga sensin ngan wi met kalan sa ap amit ngan tu na vindugo keskiawi malan gata el de mungulngul malan gata kat de som na ki alu anita kata Pwacye malan gata mashu waspai na lela kadin treaty church mo enji kat som ne kat powerful local way me nga fin strak malutinge nga finit te rela ta kumin kan orekma kin sang kashi kum ki moul loman en si luo ma kum di mo ekan kashi kum kaslan kat pangashiki nganda ka internalize na ki moul laksiven na elfo na sisele ngate ta file en loan na sil alakan tu yak sham lo malu kiepe na met ni pange moul laka kadel make somebody ma komngetang dia ma mukul ko shoshi mukul pusapashe mukul kaski kiepsi mukul si makanaos na masaplan Moses elusin si masalsal la silak ngantaka nakikaslala ngankan awi na naklaga na inge na siya ulaga ka in Facluh I can see the difference at ali yok kipel si mga te fokla lagi lamo noa kipel si nga mo tukun len singaw ngay kekla los tie pela tukun len singaw la talait ngaw yen na pangamuli kim tasilak kilen singaw la we onolong lakos me what's this all about nara pangayan si mara nga konekla naikek na si kik kosraimingan met fakek si ang na repressin na ni pako na yayak mising makaksikin gat ki malutut wobo katagan ni pray tametigat pray nga julban na Facluh malap kita kalawasan kaksikin gat kita kalawasan aliamat sa si sibe pa Ohiyac nen damlel Lambert Jackson global lab ke ashloman ngawi kong pray tarin na nga si unsugo ngayon sang kasha atolla makatashkeo na kikasha lal ansum pakanek shulpe awi amang men daga kadin ma phone si gun wixing ka teta na paila mek shbande ke wixing ya kat kilo malap nsum kat papa ke matawa kin ta kaini la shane ke pel singi yok leki na kewa ke mga palakanin moul ke kom kasha ya ngani disobedience siya akos komin mapaspas ikorin moul komusim tan si kia kin tusiskak in lalalfong ikeik witaliktik inge kattagay ni asuk polen fashnamit keshpen malutut lomma komnetiya kenge indutikat pekewa kasha payak na kewa mas nakan lalaki pelsingi inetala provision ashmeto there is always problems metigi provision katinetala katfin katangla katetala mawo pespas ashmeto paneng shikashak makumusina shish matakain akuluki takain ilash pasren met mapangon katyak inkain kanaus la payaklash ka oyefakya inkenek maseta nirjikin kanaus la finances lash katingan ngat taliki siye mas makumusi maingi kewat katangla keinem teki kala shifena siya sima mange ashuroki pelsingi kat papa ngakamen in your name kuminkan Ohiyac nen molan madinge inkan aksyosil yurum make fan na wangen kalas kadin kan sifenam guiki mange kalom make fa in Jesus name I command la deliverance sikia kemolasho makat manaske leila kadinusina shum let you do the work
mweyen kat futotole. Ken mwen na tum Jesus Christ kat lalvungil daga misa Ohiyac kat Facluh malap na siyum kat papa. La fakya oyen moul las kom shek na lungse kat. Nakmanas. Kaya kat kadin be rapture ready. Akula pray etap na dagalan mwen na tum. Ken mwen na tum kat lalvungil. Amen. Klomalap pange lusen session lasha malang sinamda accept yadaga ni lasha ki suko ngay manain awiyam dan chek fanga pa Praise God, lumalap.